Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha tolbol January ni simgu Monday ni khuin jong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai tau hite National Highway 37 Imphal Jiribam Highway la ho a Kailedon tax atambe se zin LPG gas po truck ho tuni kho akipat thailo ding hitaw ve segmai bottling plana dinga gas po ho truck ho zo sin supply anga over hile segmai akona LPG cylinder apido hokchu azom thailo ding o hitan phaicham Imphal Valley sunga anhuna akimang LPG gas ha sapanding hitai Olmanpur Bulk LPG Transporter Association hon Nirmala Hotela meeting anei nungwa chuchi thulu na chu an sim o hin gale tolji a Imphal Dimapur lampi a truck LPG po ho gas po truck ho hi Dimapur lampi a thailo hitawin tule to a gas po gari ho hin Imphal Zirbam lampi bo a ho jingo an hi Kailedon tax atamji a thailo wa gas po lu lo wa hi le Imphal phaicham sunga cheng Meitei khole zadang namdang hon hata again the piding o hitai trip khara tax sangu apeu hidanin Transporter Association hon aphongda ovin Kailedon tax hoji le lampi hoilo ji a boinalin ta atu jingo hidanin jong truck nei hole transporter hon aphongda ovi Imphal khu pi sunga pangal pasal khatin cafe khat restaurant khata to khompi Meitei nu mei khat kilung set piding in azolin midang ho to khompi ho omlo pedin ama pachun nu mei nu chu an zolin an sumol phovin nu mei nun police a complain an pilut tai chuchi pangal pasal pa cho Meitei thingnoi mi Arambai Tenggol hon akhut akeng a henovin Kamsunga Vohsa Thunpeh uwa sule asakha wa jong Vohsa het pi nung chun pangal CSO ho pangal ho asulung hang thle jingtan pangal hon chutia azat chan piu khat kilom lokta a Meitei terrorist Arambai Tenggol hon abolu chu apuna thei thle jingovin pangal hole Meitei hoki ka a kitu mona asodo tai chutia pangal pasal pa chunga kilom lokta a chon hot chu Arambai Tenggol ho ango na banovin korongan ba in abol sa adanin akiseyin Meitei terrorist lamkai pa korongan ba khumanin su thing na khat hin bolin ke chu tabang mi chu ka hipoi aji azal be hilin boina kundo sa apo hiti Meitei nunga anu sumol phopa pangal pasal pa chu mi pi hon that get vinte ti a ka kel ji ovin police a kana pelu do hitin Meitei terrorist leader pa korongan ba khumanin aphong do e Meitei terrorist lamkai pa korongan ba khuman kitipan sebena chuchi thil so ja pangal hole Meitei hoki ka ki boino chungchang thu chu tuni khule Meitei teleng pas leisim ba sana jaw ba pan a Imphal khu pi sunga konung kiti namuna pangal lamkai ho to Meitei hon ki ho khom na kinai ding hitan mo se in boina sim do te ding go po hitetin terrorist leader pa korongan ba khumanin aphong do e Arambai Tenggol hon pangal pa chu amanovin avovin Islam sakhu in Meitei ho su mangding a hi tia hunama na sei sa ucho pangal hole alam kai hovin alung phat mo pi thei le zengovin chuchi athu sei sa ucho Meitei hon agu gala ipito gon anewa chutia chu pangal pa chu abol sa uham asei sa uham tin pangal CSO leader hon do na jong na bolovin chule pangal CSO hon asei na wachun jingni kho tolbol January ni sim sagi chana Meitei hon su thing na abolo wa hile pangal CSO ho zo si ka kipun khomowa ki phinnak na sata kapat diu hitai tin pangal CSO leader khanin phong do e pangal pasal pa Kamsunga Arambai Tenggol hon Vohsa het pi ni khowa ki pat chun ama pa chun anne tuidon abol theita pon alo so jingin hiti chun ha sata in hin kho amang jinge tin pangal CSO hon phong do vi chuchi pangal pa chu kwakta khumi hin chule ama pa chunga khancheta chon ho Arambai Tenggol ho cho hingang unit Arambai Tenggol ho hiuvi Government of India and Kukite pan pilai sevin galetol kichai tapon tetin Meitei CSO Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi hon phongda uvi alangkhala kuki CSO hon jong Meitei ho cho Central Force ho atosot vetin ngona abol jingovin saibol gam sunga kukita chanu ho chunga khanseta achon ho Central Force ho cho Imphal is akuna hongki solut hiwin Meitei ho pan pi hiwetin kukiten jong ngona ibol kit uvi saibol gam sunga Central Force CRPF hole
BSF ki to sa dodal na in kuki hon kang pu PDC le SP na bulu vin ahin la government in kuki ho chungin action ala po vitin jong Meitei CSO ko komi hon phamo sa nau thu ho phong do vi kuki ho chunga action imacha ala lo wang chun imphal phai Kamsungin mi pi ki phin na ho a thaku maso vin government of India in thinglang mi ho le phai cham mi ho achum bol vitin jong ko komi hon government of India thi mo chanu vi Kuki hon National Highway ho akalo hil na dingwin Government of India in dan le mol ho phata in chi hla piu hen lang chule Manipur Kamsunga National Register of Citizens NRC phata in chi hla sau hen chule ga mangla ho ven bit hin dingin kani le ke bol ho zong Government of India in kha cha kheu hen tin zong kokomi hon Government of India hinga nge na bol tau vi chule Meitei MLA ho ki ka akitu mon ho Pomosa nau thu ho zong kokomi hon phong do vin chule Meitei MLA ho athim zoding ki chuna aki seisit na ho zong MLA hon anga chi na diu vin kokomi in nge na bolu vi zanin kho tol bol janorin simngani kho chun Manipur Police on Kaching District wa bagai vela akonin Meitei terrorist Khat KCP PWG cadre Thonau Jam Johnson Singh Elias na nau kiti pa chu Kaching vela akona sumle pai adon khomle na muna konin an manuvi security force on Meitei terrorist valley based insurgent groups VBIG ho anaman do jingwin ahin la Meitei terrorist Arambai Tenggol ho kukite thagam na dinga thingloi mi an ki phut do ho chu himle thalpum hen lang chule kaile don text adon no howa amat do o het heading ombe se pui chule security force on jan hini khochun khamna thei pole pi thanglen kham kumsom lilenga to manglen khup kumsom thumle ni chu CCP police station hopsung mata khusunga gari 4-wheeler khada hin po khamna thei brown sugar hidinga gin mo sabon bom som gu ba kichun gram sagile som sagile gup to WY tablet gram som gu ba gi lo chang jangale som thumle sagi to anamat thau vi chuchi khamna thei pole te ni to agari thon chu to khamna thei apo thon chu CCP police station na pilut tau vi Myanmar Kamsung ga le tolji a Manipur Kamsunga hungjam lut ho Burma gammi mi somni le gup cho Myanmar Kamsunga ki so lut taitin Enbiren singin zani Sunday ni khutun aphung do e Burma ko na gal jam ho cho mihim khat hi na a phata a ki vekol jingding chule akinung le na dingo ki ngai to pi jingding hi tin jong Biren singin aphung do in ahin la gamdang mi kho Purgam sunga den diu achen den diu cho hata government in ato dal jingo hidan thu ho jong aphung do e Manipur state do dal na chon ho zo si ki mai tu pi theine dinga agami ho zo si ikpan khom diu ngai hitin United Committee Manipur UCM president YK Diren kitipan aphung do e Manipur state sunga vai pu ho politician ho ki ka akitu mon ho ama pan phomosa na thu ho jong aphung do e India vai pu hon Manipur India noya ahung umwa ki patchon Manipur suke na dingin pan ahin la to pe ovetin zong Government of India noya vai pu ho thimo na chanin sule Manipur Kamsunga gale tol jong hi Government of India in akun do sa uhidanin zong ama pan an phung do in sule zale nam ho zo se akipun khom lo wa hi le Manipur ki chai hilding hi tin zong ama pan phung do e Meitei CSO ho zong ki ho lel the jing dan win om do tai Palestine thingnoi mi Gaza Kamsunga Israel dona agal bol jing Hamas thingnoi mi khon Israel chunga agal bol tilova Israel mi anamat ho mi som thumle li ho chu kahin thla do diu hitai tin phung do taw vi Qatar Egypt le United States palai hina Israel le Hamas in sungkul tang ho ki hle tu na dinga kinop tu na ananei ki do hi Hamas thingnoi mi hon thla do dinga good ho Israel mi ho chu athi sa jong himai thei ding in akiseye thla do ding ki go hola chun numei chapang le akum tam lang ho hiding win jong ki seye Hamas ting noi mi hon Israel mi tham ho chu mi som ko le gup ahen alayo hidanin jong ki seyen thla do ding a good ho mi som thum le li ho chu athi sangen hi win te tin Israel military hon phung do win ahin la Hamas son thla do ding a good ho li so chu ki chin te ni hin so do hi lai ve tin Israel Prime Minister office in phung do vi Israel Defense Minister Israel Khat Hezbollah thingnoi mi ho gina bol kidin Hezbollah hon ceasefire kinup to na ho napom lo wa hile Israelian kahin bol chapat ki deun hi taitin Israel Defense Minister in Hezbollah thingnoi mi ho gina na bol tai Lebanon Kamsunga Iran government in ato sodo Muslim thingnoi mi Hezbollah thingnoi mi ho chu
Israelin asu chimit ding pha ru chun Israel sipai ho to ceasefire an nei win a hin la ceasefire an kinop tu na ho Hezbollah thingnoi mi hon azui lo je uchun Israel government akisu lung hang ki tau vi Hezbollah thingnoi mi ho chu Lebanon Kamsung litani luidung khel lampe a ki chuan do so hel diwa an kinop tu hiwin chule Hezbollah thingnoi mi ho agal man cha ho zo siule apan mun ho zo siu chu Lebanon army hon asu sit pi diwa an kinop tu hiwin ain la chuchi akinop tu ho chu Hezbollah thingnoi mi hon azui hi lai win Israel government lung hang hle jing hi tau vi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chaw win ni khu pha